tuh guys, porsinya lumayan guys, banyak. Pakai telur guys, 2. Assalamualaikum guys. Oke guys, malam ini aku mau nyoba mukbang nasi goreng 2 bungkus guys. Dan aku pakai telur juga guys. Telurnya aku pakai 2, telur rebus. Oke guys, kita langsung makan guys. Tadi kebetulan cuacanya hujan guys. Mantap ya. Enak guys, habis kehujanan makan nasi goreng. Cukup guys. Kalau pakai sendok kelamaan guys makanya aku langsung balik tangan. Tadi hujan gede banget guys. Aku tadi lagi dagang guys, kehujanan.
Kalau makan banyak minum guys, nggak kuat kalau nggak minum guys. Kenyang sama minum guys, sudah kenyang sama minum. Batuk guys. Mantap guys, ini benar-benar kenyang guys, 2 porsi. Oke guys, nanti kita lanjut lagi guys, support terus guys.